11 ایران دا لترکیه سردما پرورده یا 2023-2024 دست پیدا کرد. دست پیکرین و سردما پرورده جبال زاروکین کردان جید دربازداره. لگوری خالا تلو دیمین از زاگونا بنگهین ترکیه لدبستان دولت جبلی زمان ترکیه به تی زمان دایی که پرورده نکاره وردایی به ویه که ده به میلیونان زاروکین کردان به نوا دران چرخا بشافتنه دا ورن حلاندن و زمان خواه راستیا خواه ناسنامه خواه چاندا پیشی خواه دور بکوین گله کرد داخواز خوایا جی پیشتبستان حتا زاننگه پرورده به زمان دایی که دا به اصراره لیستی که وکی TRT 6 درسین هلبیجاتی و لزاننگه این وکیرنا بشین کردی پولیتیکای دولتی ین کو بگله کرد دمه دیدن ونداکرین و چارەسەریه دورن میلیونان زاروکین کرد دخوازن به زمان دایکا خوب پرورده ببین به زمان خوب بخوینن خونن خوب به زمان خوب ببینن هلوستن خوب به زمان خوب بخوینن رومان خوب به زمان خوب بدویسن ev maf vek hemû zarokên cîhanê mafê zarokên Kurdanê jî ev mafekî rewa bingehîn insanî û gerdûniyek ku ji bo zarokên Kurdan bi qasî nan av û hewayî girîng û jiyanî ye bi taybetî li dêw bavan û pêra jî tevahiya gelê Kurd em bank dikin ku li hemberî vê helwesta înkar û tune hesabandina zimanê Kurdî ya Kurdistan sala 21 da bi polîtikayê bişaftinê li ser gelê Kurda tên meşandin dengê xwe bilind bikin heta ku yek sala çilû diyemîn a zagona bingehîn nê derxistin û batalkirin. Du devleta Tirkiyeyê şerh û îtirazên xwe yên li ser xalên hevde 29 û sehemîn ên peymana mafên zarokan a neteweyên yekbûyî yên ku bi azadiya çand û zimanî ra pêwendidarin batal neke li vî welatî zimanê Kurdî nebe zimanê fermî ji pêstibistanê heta zanîngehê nebe zimanê perwerdeyê. Gelê Kurd têkoşîna xwe ya parastina zimanê Kurdî ranewastîne. Zimanê me rûmeta me ye. Zimanê me hebûna me ye. Bê ziman jiyan nabe. Bê ziman jiyan nabe. Bi rastî zanî ji vê dibêjin zarokek ku zimanê xwe dersê nebîne pêj nekeve ew zarok serkeftî nabe ji bo wê jî weke însanî mirovatî pêwîst e her zarok pêşdibistanê heya zanîngehê zimanê xwe em bêjin wane dersan bibîne pêj bikeve serkeftî be ji bo wê jî em ji komeleya arsîza ya çand ziman hunerê dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî da ku zarok jî pêj bikevin em bêjin serkeftî bin yani ev weke em bêjin zanî ji gotî ev weke tişek ehlaqî û ensanî ye pêwîst e her zarok zimanê xwe perwerdê bibîne. Dersê hilbijartî yani teqez veke lîstokeke têra nake em bêjin zimanê biyanî jî îro hilbijartî dane zarokek dibistanê heya zanîngehê diçe em bêjin dersa îngilîzî dibîne lê çi qas pêş dikeve em dibînin weke mecbûrî çend dersan bore wê de işte dersa hilbijartî dibîne îro se me jî vê din ji bo Kurdî be dersa hilbijartî dersa hilbijartî lê çawa têrê bike çawan dê ew zarok pêş bikeve ji bo wê jî zarok ca ku xwe naz bike xwebare bike ser pê xwe bisekine şerma xwe bişkêne pêwîst e weke fermî wekî me dubare kirî jiyana xwe de her tim kolanê de mal da dibistanê de Kurdî baxive Kurdî derse bibîne vê jî bibe fermî ew hewce ya hilbijartî têrê nake yani em tika dikin bu malbatên xwe yê Kurd bila zarokên xwe her dem
هر دری و کردی باخبن جبو که کردی هندی دیچه کیماز دمینه و دبه بر واندابون اجبی چه وی برپساری و که شوره چکی پیوست مالبا دنه برخواه زاری که هر دری کردی دنه آخفتن کردی پیرا باخبن کردی دانستاندنه بکن من بیشتر چاقا ماشینی سارد بن سکان دانستاندنه دکن هر دری بله بو زارگ بمینک او زارگ کردی باخ و کردی پیش که و جبو که ام کردی زمان خواه وندانه کن پیش بکن ویدا پیور آمه یا انسانی او که ام زمان خواه هر دری بدن خبات